Iyang o Kasilelia. Rakatu Goros Patunan Bileu Supplementary Program and Kapese Weeket nan Legislature. A program what Magan Gaunabata Sangni Option Speaker and Legislature Kaisagan Wayne Ponpe. Pointin Sakarkita o Kapese out the Ben Poitan the Tonkan and Savamail Palian Kawatakusunet and Wayne Ponpe. Riaban Kunang Malili and Batuan Chiangi, we ate on Sakratan Kaipuni, Pan Kuran Kalabrak Soko. And don't be you. Walla pan kuran nan kan ko, one gilakant nanalek, nan ganeko, one gilang way baligan chorus, one kapina kareao, son kopung labalabo yang son kopungkan, one speaker o choagan chorus and queen and kogusunet kaisag and wain ponpe, one gaun and way kan, silaban mumot so kan, oitungal wow choror, ong chon ponpe yunsep. Nine supplementary program in Kapesen week what child ban get in Mamangi Bene, Poitan Tatonkan and Nan Chebene, Choror Kayu and Legislature Kaisak and Wayne Ponpe, Ab Melel Poitakan and Ran Kayu or Ran Karyao. Poitabugati ban Sansal into one met. Kamamatan Kusunatakan Malider Kamanaman and Watawat Karyao games a clan Watawat. Kayu, Kamamatan Kusunet number Paisak Silu. Lebanese reisa galtiyo. Kamutawat kaptulong sang niopsen kabina. Oban wakatala ko sunna din way bakon tuwaw li Lebanese bugapay sa kayo. Lebanese isak tuwaw. May a comprehensive budget act. The CPA and Baran Moni react reisak. Oban aleta jachen tatawag ang anan kasampal silu. Kayo wanjala wanan kit. Ong kaunabatan relocation ta kamagit tan wasa me option kabina ban kasulaye Lebanon so pasan ge onon and office loud pela balap karyao wanchalar rianan limited ong point out sto sa option lieutenant governor kasilu wanchalar rianan limited ong sustore on legislature ong amen William Wayne matalanim kamatan ko sunet paisak silu Lebanon reisa galtiye o kaptulong sang option kabina o walere kamanaman and usus reisak A. Karyawan kamutan ko sunnet number paisak wano Lebanon reisa galtiye o. Kamutan ko sunnet wat pil kaptulong sang ni option kabina o yeme ban o katala ko sunnetin way bakon number tuwaw li Lebanon paisak o Lebanon isak tuwaw. The CPA and Baran Mono react reisak. Kamuta wat pan may data moni kan Mesore tatogala sang nan Baran Moni kan and moe sang nan sector grants puan kak tatokong anan kasampal riyaw. Kayu, 1 million point walu puan kak kamawi gila ta kamakale tapilen PUC me miluman net elementary school o sabi son ko sanakan en net o lelang nan Wayne matulinim. Karyaw 1 riyalop isinen walikit when we had training on right on the tongkan and palian wiangi pan kampan roson mao kamutawat fil kaptulong sang ni option kabina wale de kamanaman and usus reisak silu A kasilun kamutan kusunet number silisak riyaw lebniya reisa galtiyew yeme ban wakatala kusunet and way bakon number tuwaw li lebniya paisak limaw lebniya isak tuwaw Bepiditita o muy-muitan lis ong palimesen ni causeway ong development project kan. Kamutawat pan kasawata anso wan kaptulang plan in the top sang ni February sa kwalo pariyak triyesak ong June silisak pariyak triyesak. Met anan sang ni koy chalayan anso. Kamutawat kaptulang sang ni option kabina o alete kamanaman ni sus triyesak e way. Kabayawan kamutan ko sunat ng basilisa kisulab niya reisa galtiyew. Kamutawat paano katalay rajigajikayawan ko sunat ng way bakon tuwaw li. Labanyal paisak tuwaw, labanyal isak tuwaw. Mapit pererepen man way. Kamutawat pan kasaw anso. Makasonde nan kamutawat sang ni February nan ko sunat sang ni February isak walu pariyak reisak ong ni September silisak pariyak reisak. Yayanso may yung kampan resources and development and kakap tulong plan and tatok
Meban kasaleda wasakan meban irairti ong perereben man way. Kamutawat kaptelong sang opsen kabina o alede kamanaman en Jesus Riesek A. Resolution kan mealal tatakamanaman KU LR number 05 level Riesek LTU. Resolution was aimed pagpaki pa national government at Medal Congress and got kaptelong wagdagla ong social security system mabana bali Israel memakan. At Medal Israel kan maganaliale elepin na Israel social security puwag Israel piluwita talkche. Resolution was kaptelong sang Senator Selton Chinet o aledero chut takamanaman wuli bayakan koros. Kariyaw LR number 0 silu level Riesek. LR Chimepan Kasalelang National Government Ititan Debiltan prior to the project Riau Meban the Tonga Moni and Sawasakan Megan waited Sang Masliki the Overseas Development Assistance OTA o prior to project Riau kan ye Yopsen Kapana Pilata ye Kayu Multi-Purpose Cultural Center Mepan Minan Botanical Garden nan kolonia o Kariyaw al makabilpen nan matol chamuan nan wain matolonim. Resolution wat saletero chu chen momotun sak. Kasilu yelar nan beisa kwarule mya reisa galti Riau. Yemen wow pag president and kanta ka kabrabatsakan. O kabinan wain pun pen ka kaptelang pag en sawas ong ambassador o government in wain sapan. En sawas ong wain pun pen an irairen kapalan Kabinsalet coronavirus, the COVID-19. LR kaptulong sang Senator Nelbet A. Perez, o floor amendment sa rapayo niya reisip, kuya technical amendment diyo, na kaptulong pan LR o bilalalta. Floor amendment pil kaptulong sang Senator Nelbet A. Perez, LR sa rapayo, niya reisip Galdiriao, alidu children momot unsak. Kabayo yelar number Riesek, Lebanon Riesek, El Diriao. Yemen wow pag president and kanta kabrabatskan o kapinan win punpi, and kakpata punpi o kaptelong pagbagan sawas, o ambassador o government in Wayne, Australia, and kaksawas na nirairenan sa unkabal and kabinsalet coronavirus, the COVID-19. LR 20, the Riesek, Lebanon Riesek, El Diriao, o floor amendment 0 1 level Riesek Koros kaptelong sang Senator Nelbet A. Perez o aleti ututan momotun sak. Kailamau resolution number Riesek Riau level Riesek. Resolution watch meban wuliante LR tuwaisa kisu level Riesek tuwaw. Mekosanede wan moni kan meban ka kota o tato kong paran moni riek Riesek. Metspan purang pok Takaita wan moni kan nakasondian tato kong FY riek Riesek o metspuan kak tapun anan kabakan magparadan an administration cup. Resolution watch kap telong sang Senator Salter Loyola, Chairman and Committee and Chorus o aletero chu chen momot unsak. Itita kan maleter kamanaman en Legislature unsak. KU Yayitida Mr. Wilson Panuel ong Bukon Commissioner and Boon Bay Transportation Authority. Paydait pan standing come the report ng Basic Isulabilia Riesek, Sang Committee on Public Works, Transportation and Communications. Itita Wilson, alede kamanaman ng Susi Sakpayo A. Kariyaw Yayitida Mr. Rupert Yamata ong Bukon Director and Kanban Resources and Development. The RNT, Paydait pan standing come the report number Riesek, Kuno Level Riesek, Sang Committee and RNT. Itita Yamata alede kamanaman ng Susi Sakwalu A. Kasilu itita Mr. Patrick Carl ong Bukon Director and Kanban Public Safety. The DBS, Paydait pan standing come the report numbers Lisak Lamau Level Riesek, Sang Committee on Judiciary and Governmental Operations. Tita Carol, aleti kamanaman ng Sus Isaac Limao A. Kabayo, Tita Mr. Heinrich Stevenson, ong Bukon Election Commissioner. Paydait pan standing come the report numbers Lisak Puno Level Riesek, Sang Committee Chayan Ko. Tita Stevenson, aleti kamanaman ng Sus Isaac Isu A.
Meban sansalan sukset ye yaudaban silgo yu mawiyawita April 6 barya katriyaisak mepatroyang senators kanotron the dong koros and Ponpei Legislature o ksen silgo kset pil bagdaryang kapena songo bung labalab public auditor o government and Wayne Ponpei sang Speaker Lambert Nepit Kabinsalet Tesuma Coronavirus COVID-19 o Weban the dog Maran government watch pan Tungalen Gita sang ran watch o lelanso mawukta layo pan mie. E melelete meyu songananso mesolar mamangi the batrawan tama Kabinsalet Tesuma ulusulus o kaper coronavirus makakan kamela ramas ab melel mema o kowakan. E vuelven Kabinsalet wat sang rael semen kan Sutaban wiyawi anso matang. Ani anso magkatrail patrawana wiyawi o masa-masa antame ban parato o yamumon Kabinsalet lusilus o kaperwa trepan o katala memoran katrail ni atrail wiyawi yew o yamumon atrail pan katanga wi atrail jungal tatongkan nane we uranakan. Imakareta e inenen kasampol katrail entrapiata kosa-kosane sangan kosan tien tatok koneng kan poen kaunap ran government watch magkatrail apa-apali pagtrailen kakpere o taroy katrail sang Kabinsalet tesuma ulusulis o kaperwat. Cheptani anso karwaro chairman o chairperson kan o chowe kan and committee su kan and Ponpei Legislature mailan tatong kaya mail chungal anso o kang koros nan sangani rail metuwe chemet mesolar mamangi tapatrowan tuwana child pan wiyatatok patroway. Mailen apalietra kamamatan kusunnet o pagpang kan makarwaro melel o makayu kasampal sangkoros ye bolpen basan and kalo karwaro the Constitutional Emergency Executive Order seroyew levelnya reisak sang kabina en Wayne Ponpei. Puegi Legislature awiyayara chongal buko o kamanala karailan menen kalo karwaru me Wayne Ponpei supplement ke mepit Kabinsalet and coronavirus the COVID-19 ipatrowan rorong sanganira chotro me pei sili ekairen kamokit kan me uyak sen men kaloko elemau abakai egagariso sanganakara bewat Awiyayar kabuko ong chairman o chairperson kan Mailen tatok o ong chairman and committee on judiciary and governmental operations nan palikan me patrapan mail manaman and committee kan pukmailen ka kasaleta wasa o irekan nan kalogo nakakatren sa trumawong a child tungal government in Wayne Ponpei o kan niya child pan tatok patrapatro Committee on Judiciary o Governmental Operations ipali makayu koneng kabukawat non-government magkachay lababali metsungolen gakak and rabakita o batrawan penekatirakta koneng kan na committee o emenemen senator tsungolen kiniachayl pan uyagi o tsanagi kanay sangan tatong kan o kamakit kan maramas tsungolen ki pan menen kaloko o kaway data wagdaglakon kan po legislature unsa kan kak kamanala o wiyalag sen kamugit kan me banwiya tatok nan kaloko o ime banwiya constitutional emergency executive order and a child tungal government in Wayne Ponpei ye wasam a child tungal ran government wat tungal en kupuko tatok kasampwal nan tatok wat imagare tay batrawan kongongo ningdingit child korasen tungal en kuporsak o out ki matamataw lalo chela o child chungalen kita tatok umepan mawong memor and main Ponpei unsak o and we are kasampal kayu re child then we are first priority up kaiten tame pan kasampalong inang and amendment ka child nianso makam die uban so chungalen ki meeting ibatrawan kawait ki chowakan and kamal parata tatok o chungalan ki o chungalan so mau o ngo chungal serikan puegi school ar komal dir kongyen kalangan o tatong ki anso mau set kawai do chungalakan nakom kayu pa kong
ong ni tama ko nang renwia o sang kan mesoto ko nang nanarail mo reneuran akan ong ni wiepen berere torre tau besangan kabinsalet te so maulusulus o kaperwat wiepen tatangkap me itungalenki magchail banuia tatangki sangaten anachail chungal I makan Imen patrawan kawait metrawagan chorus and legislature kaisak and eukuyang amoy chungal email address ong amoy chungal chairman the chairperson kan por reports me wiawatar o sangan tatok kasampal chegan and kak kapese ong kumail nan computer potatok pukat and kak matang kapese ong chon kamte chorus poran kak ud kapese arail matamataw o kawait kan ong chon kamti unsak ong kumail at chungal chon tatangkan ipachon kasanede uyepe umepan kulagan parton tatok nan office solar panok itit teleme itit ong amenamen chon tatok mepan chepta anso metatangkan korospan kanakanagala morenja jebane choror kayu me uyuya wir o karanyang panim sakala Abni anso met jebene unsak the session and legislature pan kasanti and tiala nanachungal datok chundatong korospananane ren parda datok poran kakapali ananakan and nan session nananso kan makarongorong executive meeting pan uyawi chundatong kan makoneng ren datok utan pan parda nani arail wasan datok poran kakapali datok me emenemen kin pukake Ongan son tatok chekan, chon tatong kan kak pachawan amail chungal computer laptop kan, pachawalan an amail chungal im kan, owiya amail chungal tatong kan, sangwasakan magmail ban, kachorela, puen wiya wasan tatok nan amail chungal imakan. Sangwasan amail chungal tatok en nan imakan, mail kak katar, te email puitan tatong kan, Magmail kanakela o ngamail chungal kaun en palikan the division kan. Chon tatangkan karos na newe pali the division kan bananane newe kubene amail chungal email address kan. Ong kumail chon tatangkan en sawasaben kusunnata kan the legislative assistance kan nan balian legislative council. Kumail anane newe kiyang amail chungal email address kan o ngamail chungal chairman the chairperson kan. Pagmailan kakaliti kawait sang rail o belian sa wote o kiyang rail puwitan na mail tatok kan. Mailan kalangan o kubena mail chungal tatong kan o kapesa pina ni wan matang koros ap en wewe o san salamao. Ew pali the division utan panananen so trip pan malawlaw sang chun tatok amen en patron na nawasan tatok na Nobisin Legislature nan ew ran en tatong kan puen apali ne kanay apol pen taropoyak en tatong kasampalakan mepan ken pagkaterto po taropokat sampal bukat en kak pililiti apol pen taropokat uyawisang o nenepesang ren koros o bilapali uyaben tatok me uyawan anim kan kaunen balikan koros Pan bilananen kosaneti uyaben chon tatong kan arban ken wili leboran abali tatong kan meanan ong weuran patatok bukat senkak apel o poitamau o kachailen ni anso koros kolokol uyaben makalagal nani rairan anso en kabinsaler dusulus o kabarwat kaim sekla Kaunen Pali and Legislative Clerk o Information Technology Specialist, the IT, utan panananar na pali uyapen pagdarpesangan tibusaun tatongkan, digital copies o ngapolpen kaumatan kusunnet o pagpagkapakan, puen ban kaptelong sang amendment senator. Apolpen kamti reports kan o uyapen nembei songan men kapese kan, o pagkatariang the email address ong senator kan o chon tatong kan meananepe raniang patroan. Anso wabali umet a trial queen and task force and coronavirus the COVID-19 sang ponpe
O government lab and counter kabrabatrakan patrawan nilalabot wiwiya wanaral kang chorus en kawai data sangani perere mau chorus poen kaktore o ire di sang kecail nan kapal mesampa pekon so pai pokecailen te chungalen ki de kabin sale te sumawat kecailen chungalen ki kelai duwan kang chorus kecail chorus utana nane ne upene uya cail chungal chow nan rairen anso meduetemet kalangan ni wow speaker Ausenti Lampert Legislature Kaisak and Wayne Ponpe. Ometet yaw the Bensalmatai program and Kapesen and Weeket, Mail Gatin Sapali program what Tony Anso Gan Magan Kosanti, Kalangan o Kasilele.